Pemirsa rauh makin kauripan krama kaon sangkane wesanan pandemi COVID-19 nanging kantun wenten saning wantu krama tiosan napi malih sani muatang. Sejroning nambakin parilaksana kaon sosial sani dangan yang kriminalitas, para pejabat mangdani tedun langsung ke lapangan antuk nyelehin tur nguningayang pekeeng krama. Pangurati Kebijakan Publik IGD Wirata Mausang sampunang kantos pejabat wantah pindah ke pejabat nanging patut nelebang tur dados pahan krama antuk ngicen wantuan utamanipun majang krama tuare. Pai ketandani nureksain akehan sani kawiningin ngicen wantuan wantah saking komunitas-komunitas miwah preragan. Pai ketandani durung nanin nguningayang pejabat sani tedun langsung ngicen wantuan pribadi. Akehan saning laksanayang nganggen ngangganin jabatan. Punika mawinan Gede Wirata ngelingang mangde pemerintah nenten wantah ngicen pewarak kemanten nanging patut dados tuladan sajeroning wantu krama. Pemerintah taler keabtiang saterajeg ngicen pangruhan indik disiplin prokes sangkaning COVID-19 patut ketampenin samian angge. Cita Maya miwah winata Bali Pos nguningayang.